Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentara seni Shillong. Lalap yu ba kuis sumer na Karnataka ulang poisuk hamuk tepu. Lapli ya kasurok Shillong dauki dangkhang panyai yunir. Ja kapisa JJM Shaklau ang lengo ki kontraktor. Ban khurkhasi light square likely kita kemaksiar na Thailand International Choral Competition. Bat mentang ini apai syaki Khubor ki bakambania. Uba kuis sumer na kasnong Muktapur East Giant Hills. Ubalajar ngai nadu kakatsan tarik naitung arhajar arpun riu hadien ke jinglet Karnataka banwat kam lalap pat yu balawan rano sha Meghalaya hak ningkong hadien ke jingwat baklem sange mentala artayo bat ke jinget reilang hapedeng ki pulit ka Meghalaya Karnataka bat ki wei ki kenhon. Ya kini kakam lawan ra sa kajing tip jang sorkar Meghalaya hadien kajing IT ya kador khas haka arpuh nyau tarik unaitung arhajar arpun riu. Menteri Rangba Jylla konrat ke Samla ula shimkhia banekran marmar bat ka sorkar Karnataka kabala penstet ya kajing trilang hapedeng ki Jylla bat kajing pendankam ya ki agency bapher ban lap den ya uba sumer. Ka kenhon ki pulit na Meghalaya balayalam da ulovish gar IPS kalahyar sa Bengaluru harengkat kinomi khmat kakur uba sumer bat kalaya trelang bat ki he pulit ke Jylla Karnataka kentup ya DGP bat IGP DIG a ba yada Martin Marbanyang IPS lembat ki Superintendent of Police. Ka kenhon kalaya syong jingelang bat ki pulit ka Karnataka ban penwandur biang ya kayat kayeng uba sumer na kajaka batip khaddu bat kidala ban lap ya kajaka ba udan lengba ki kor bat ki jing tokit. Ya uba sumer lalap den hadin kajing persang jung u banekran bat ki bahayeng hasam lengba ki social media da kajing rap u kavi kumar ubala aja kasa bat jing kershan ya u. Habashim kia mardor ya kane kajing tip ki pulit ke Jylla harengkat ki pulit ke Karnataka kilala ban lap den pat syambiang ya uba sumer. Ya uba sumer la syam ba udan hap den kajing shngan ha tiptur kabahab hapo ka Tunkum district bala syamti no yu reki bor ke sorkar Karnataka. La penbeit ru ya baro ki jindon kam banwan ya lambiang ya u sya Meghalaya ubala ya so biang menta bat ki bahayeng hasam. Ha Shillong ya uba sumer la pediang sngow baha deki bahayeng bat ki kur bat la ya lam no ya u shala ka jong ka yeng hasnong Muktapur. Additional Deputy Commissioner Pen Ursula Civil Subdivision hakasngi ublay ulapan bena balapli bat sya banyat kali nakasabwe balashna hakathain pare thli harum lengkot kabala dekut nakajing tua ka khando hagi benai balala. Lakata USDO Civil na Pen Ursula ulamana banyat hakapor met nadu shipho baji men met hadu san maji men step. Ki kali pulit ambulans bat kitu ki badan kam kerki kila banyat hakapor met tangba de ban penti kena bakalenti ke long kabasngan bat kam don kanu kajing ther ulap ba lapsan ni kajing dum lo tiu ladajia baya kendu ya kijing e phone sha une number khandai pra hnriu RR san iwe hnriu jong ka Pen Ursula police station ban yo kloilan ya kijing rap na kinu kijing ma ya kajing embrio. Lakan turu ekipaj ba ban kongu ya kijing betha baro ban light na kijing ma jing mensaw habaki yad nakane kasura. Ki noyalam kakenhon ki contractor JJM Khasi Jantia Government Contractor and Suppliers Association hakashipau tarik Nailar arhajar arpun riu kiraya kendo yau Chief Executive Engineer PHE halor kajing sakut ki bil ki balayat palat lais na menta wat haba kila dep trena dong shadong ya ki kam ki jam. Vice President kani kakenhon ba JTS thong ni ulayat hu hakila pathai Khubor hadin ba kilaya kran bat menteri ke PHE layat hu ba sorkar Jylla kalayo lai spa lai pun riu klur hendriu pu arlak tengka na sorkar India ban siu yaki kontraktor ki ba ladap da kajing kemen ke bakrau. Pausi endala ya kendo ya Chief Executive Engineer kalalong mar khongpong kata ka pisa ba sorkar India kala ai kala jano shalau ba lausan. Amdan manu ru bala ban jubab shanu kaja kata kapisa ulaong. Vina kali ang jungi ka
Namar ba nakaliang jong presiden lo ailat yenga ke bangan keren dari vice presiden jong ka kasih janjia government contractor and supplier association ila yawan hang ni halor ka wei ka kam ka ba nakaliang jong minister concern jong ka PHG ula penmi pajba ki social media ba layo sanction ya kan ke skim JCM lai spa lai pun rukro de ngile perkat kum ki kontraktor ba nakatangin saya yo no jibentoy namar ba wat langi pat yo lut namar ka bil kadang sali kadang pun spa klor de nrei nang ilawan ni kendo jiben engineer hang ni pan keren kelan lai bawajat ka bangim sutu su tau hakaba ya kata ka bil ka bala sanction ru imat kadang long kakam ka ba syaklau hakaba dang hable kita dijutak dang hable kini kita ya ki bil ki bang ila adep traina do menlai sistem mencuaru penkelat mai biang dak kita ki up sistem mai kalau dong ngijing artin ka crown nakaliang jumi kontraktor nakaliang ka action imat ngiladu jing sania ya kan ke sarkar keren iki jing syak keren iki jing sisya ya tu ya ka hok ka mangi kontraktor ngila amak ngila sofar kata senem ngila up ya ki bil ki jongi hadin mingil adep tray kakam tenrei wat lada kata sarkar India minister sing kepeci ulah dikelar hak social media ba kala sanction laispa laipun riu gurur pun riu po arlang ban siuno iki diubalan ki bil ki jongi dangi mani kendu chief engineer ni pat kata kadang cengai ba empat lar banong kala bandai di sembah kala bandai hukumat tambahana ba kali ke sanction jum arajar arpun riu arpunyo kemudian kod financial year jung bunaimat tarul adalah ke department ban penbiang kita ki kriteria kiba nakaliang sarkar India kakwa ya ki dan nakaliang jung kontraktor te ngi subiau sibuna namar kumba pelui ki social media ki bengilia ki akini ki benai ki singi belalekno ngila so far sibuna don beleng jongi lai kiba sim da karam sim da kasya kalawan rajing ya sibun balik kijing tray ngila pendek hok kumbala sanction kumbala taengi be tray den re hadu mentapat nakalian juga sarkar ka klem la ya kaban siu ya ka bainong bari ka hok ka jongi de kani ka po nakalian jongi ka action ngi sanang song perkat biang ki empat ki step ki bengi de benla tambang inong song klikti ban susah penbit ya kani ka sarkar ban susah penbit ke department juga PSC nakawi kapor sekui kapor ngila artatin sibunnya namar kata nga nakaliang sunga kumbai presiden nga kerpan keng di para kontraktor ka KC Light Square kabadai ka Kunhun Rai jong ka KC Secondary School Shillong kalawan ra buram me ka Jylla bat ka ri India hi barok away daga bayo khur arteli kitak maksiar bat ka khusnam bakerpang ha ka jingya kop Rai ha ka third Thailand International Choral Competition ka third Thailand International Choral Competition kelas dang nado kalai tarik bat kut hakah nyau tarik Nailar hajar arpun rio arpo sangut ki khna jong ka kunhun ruai ka KC Light Square kilawan poi hanong ba Shillong hakah shipau tarik bala pediang burameki de kinong hikai school ka KC kentup ya ka Neutrap Integrated Territorial Organization hito ka United Neutrap Movement UHM bat ka Cafe Racers of Shillong Motorcycle Club kibala penlong ya kajing pediang buram ya kagunhun ruai KC Lights ha Interstate Bus Terminal ISBT Mauyong Shillong u principal jong ka KC School uba Brian Walang ha bakran sya kinong thok Khubor ulapan pau ya kajing smokeman ka bakraw ha kabaya day bat kajing job jong ka kunhun ban penpau ha kene ka jingya kop kidon hadu nyautili kiri ki bawan ban shimbanta bat ka KC Light Square kami khmat nari India Congratulations. Come forward, girl. come forward Yeah.
Boys. From boys side. Boys. Boys. Go, Come on, boys. boys. Come on, boys. Oh, there he's there. Come, boys. Come, boys, like that. Okay, this is boys go. Smile, guys. Smile. Thank you. Thank you. Like this, like this. Okay, ready? 1, 2, 3. Manuel, Where's the manual? wait, the sauce there. This 2018, if I'm not mistaken, already had get went to my organization. I'm so sorry about this time. Sorry. Actually, because from our organization, we just got a conversation in this last night. That's right. We couldn't prepare anything, but no issues. Like we will be invited to our organization by this 20th of this month. Okay. For that. Oh, thank you. Well done, Just like we everyone. did. And once again, we congratulate Khubor and Polish Bun, lawan rakyat tenang Khuborjylla bisa beri new draft mo. Ang natay ka namin mo, Ka KSU Laban Circle lengba ke Education Cell ke Jongka hapo kajingalam u chairman ke Education Samla K Nelson Wanrap baru Samla Andrew P Kharbitai secretary kilaya kendu yaki principal ka Laban Bengali Boys High Secondary School ban Laban Bengali Girls High Secondary School hakashipau tarik Nailar ban kentu yaki ban penrung yaka ketien khasi kum ka way neki subject hakini ki school. Kini atli ki school kila yang kenjreng ban penpriang yaki jingnang jingtip hakani ka nongba menta la palat spas nem. Henry ka ketien khasi kampat rung kum ka way neki subject ban hikai ha ki kena jong kani ka school. Kani ka jingkentu jong kinong yalam ka KSU kalong ka basyong niya hadu kata-kata. Patla aban tip na ki egi daw ki managing committee jong kini artli ki school ki othia jar-jar halor kani ka phang menta la palat spas nem. Buon ki kena school khasi ki lapas na kini ki school bat kidang puli ha kini ki school hadu menta. Di isu laman circle education cell nila iwan bentendu ikni arli di school bedang hapo dong katain ke sini hapo laban kata kalong ka Laban Bengali Boys pada Bengali Girls High Secondary School nila ayo bentendu ya armut ki principal jong ka institute kembali tep makani ka school kabala ya ni hapo laban kabala dan lasis patam teliti senam Henry kapasungsi pat hakani atli ki school kam shin madan ya kata subject khasi kani ka school kadang hapo kendo ka siap ka juni te namar kata kum kaseng bak education cell jongka Laban circle hi brakwe kebu jing dawa mat jongka school ba kidi ban warra no ya kan subject bakan bu pat ya ka subject khasi hakani ka school ke jongki bat ka bawan ra ka subject khasi hi inget ba sibun ki try meluk ki bakulia pat hakani ka school ka jongki kinwa kila apat banyo ya ka jing toy da basyam ya ka subject khasi hagis nam kila oleh nakaliang gini nila awan kendo la dan kampanisian namar ka jing yo complaints na kibabuan ki
students ki kami ki pa ki bakuliah kini pak ki arli ki school namar ka jing bamdan pak ki subject khasi tena kaliang ka jungi nida dawa ba kani ka subject kadai ban urlong bat kadai bandan hapo kani ka school baru arli hi bat ndai tang kini ndai hapo ki hapo kalaban hi baru kawai bakini ki ba ka subject khasi hakit ki school pampan Badak itu ki Khubor ngelapoi syakabakut terhadap bangindaya Syambiang Kublai Shibun.